Ko ngā momo huarahi I takahi ai e ngā iwi hei whakatutuki ake I warātou kokoraho. Ko te whanaungatanga I Wainganui I te iwi Māori me ngā kaunihera ārohe. Koera ētahi o ngā kaupapa I matapakihia I te hui a ngā roia Māori I te rānei. He kuare ngā kaunihera ārohe hei tā rāniera tau kia tāua te Māori. Tāko nei kaupapa e kōrero hia nei hau ko te whanaungatanga I Wainganui o te iwi Māori me ngā kaunihera ārohe. Me taku kōrero e meana e kuare ana rātou kia tātou. Ka mutu e karo ana rātou o rātou mahi ki raro ki te tiriti o Waitangi. He whakapakari ngā kaupapa a ngā iwi ko whiwhi te hua o rātou kere me raupatu me ngā piki ngā heke kei te pāhi etahi o rātou mai te wai tohutanga tētahi o ngā tino take o te rā. As for Roger, he appeared to me to focus on post-settlement governance and corporate management and how we're trying to reconcile taha Māori and tikanga Māori with corporate development. Ko te whakaroa te nuinga o te hui me whakatārewa ngā amuamu ki te karauna. Tirohia te huarahi e anga whakamua ai te hua o ngā whakapau kaha a te iwi. Ko puta mai wetai o ngā kōrero e pānaki ki ngā mahi ture. Ko puta mai e tai o ngā amuamu, e tai o ngā mahi he, o ngā mahi he o te kāwanatanga. Engari, e whai ana tātou ngā roea I ngā huarahi pai kia kake ki runga I e nā amuamu, e nā mea kino, kia puta ai tā tātou nei iwi ki te ao mārama. Hei a pōpō ko te kauhau a te kaiwhakawā o te kōti whenua Māori mo te Wai 262. Joe Glenn, Te Karere.